Hmar Chanchinthar ngai thatu hai inreng in Independence Day chibai kabuk cheu. Tusing ni som panga inren ni sang ni som ni Chanchinthar team tu Olivia F Tusing. Amasan Chanchin langsar zul hai. Vimala Raina High School le Silmat Higher Secondary School High Containment Zone apung. Parbunga one-day training nei. COVID-19 daw na Excellence Award dong Dr. Janet Chik. Home Minister Amit sa COVID shipuyan thok filim. Rajasthan Congress Sarkar in puya shan na chang. Tuhin Chanchin Kim Chang Lemin. Zani suna Churachandpur District Commissioner Pu Pawan Yadav in Thusu Kasimdanin. Vimala Raina High School Campus le Silmat Christian Higher Secondary School Campus Haichu Thunok Pawading in Containment Zone in Apung. Silmat Christian Higher Secondary School Quarantine Center hin Ramdanga in Thoka Manipur Hungkir. Mipali Shipui Kai Musu Kanya. Vimala Raina High School Quarantine Center hin Ramdanga in Thoka Hungkir. Shipui Kai Pakat Musu Kanileya Hing Quarantine Center Pahni Hai Containment Zone Apungan ni. Zanilaya News Group Dangdang Hayin Sorkar Laipuin Inchuk Namun Hai Mimtuk Tlachen Honglo Dingati. Tia Chanchin Theder chu thukhel let derania. Central Sarkar chun hi chung changa hin thu inkhom ansu no ti thu PIB fact check chun apung. Thajing ni sompali sang ni som ni khan Parbung Community Health Center Health Management Information System HMIS le Reproductive and Child Health RCH chung changa one day training nayani. Hi hunahin Perzol Chief Medical Officer Dr. Phir Thanglin Boshil le Mr. John Hayan Thukin Thushil ngai thlak ni in shil shit na hun mangani. One day training nei hunahin Parbung Tipaimok Subdivision Hope Sunga medical staff hai chataka training pe kan ni. Mizo special report ain thoka thuai dongdanin. Zani chommadar somvel khan tuidaman thoka korte thoveng lampui chauthar. Chaunabak chima mishim rutrol tam tak muani. Thudong danin hing rutrol hailai hin luru som pathum vel zat a uma. Naupang luru tit vel pakhata Adang hai chu puitling luru vong ni inan lang. Luru som pathum vel zat a layin khak ru pali vel chawa ve thung. Ngal ru le malpui ru ha hi atam tham deu lein ching taka ti malanino. Hing rutrol ha hi khosunga laklut phot ni in Kortha Police Hai in Shit Tiran Nia, Malak Peidan Ding Rup Chu Ala Ching Thei Shino. Rambui Laya Mithi Mosaruma Phum Aman Niding, Din Laya Pile Puhai Rutrol Tiring Thi Maharsa Leani. A member Chan Pui P. Dr. Janet Chik Stephens Chun, COVID Shipui Do Megnale in Zomin, Is Delhi Mayor Anthok Choi Moina Adong. Hilom man hi zanisun EDMC Hai in Independence Day and Lomlok na huna in Hlanani. Chun hilom man hi East Delhi Municipal Corporation EDMC Hai in COVID-19 and Kolnale in Zomin. Choi moitla ka an ngai mi som hai kuma an in Hlanani. P. Dr. Janet Chik hi Reverend Dr. Shilro Kum Chik Naunu Hu Stephen M. Hulngau anu mayani. Tu hin Dilsat Garden East Delhi huna an sung kuin an khosamek. Swami Dayanand Hospital Medicine Department tinga Head of Department sin Chellayani. Hingang harsat na ay tuklay khoma mi enton le choy moy na dong thei khopa sintho P. Dr. Janet Chik Stephens hi ay lompui tak zet. Arunachal Pradesh Zani Rosur in taktalulayin lampui na satakin achim thaa. Hi lam chim hin sepa in thok Itanagar pan na lamchu lamdang muna adang chat leyin. Kulzin mi hai tam takin harsat na antuk ni in ay thulak na chuna shil. Bihar tuilin chun kimting alapan theinoa. Tu chen hin state sunga district somparuk vel laya mishim nui som ni hai nitin khosak na asuk bui hleta a. Hi chanchin but say ani lai chen hin shingna chan khom mi sompanga an tlingta ni in thuai dong. Police personnel Mipasari Northeastern Region Ami Haitun Union Home Minister's Medal for Excellence in Investigation for Year 2020 Award Andong Dingani. Hi Mipasari Hai Bakahin Miza Som Nipakhat Police personnel Dangdang India Sunga Mi Hai Komen Hi Award Hi Dongvenganti. Northeast State Big Anthoka Dongding State Haichu Asaman Thok Mipali
Arunachal Pradesh, Meghalaya le Tripura State haya inthok mi pakhat sengin andong dingani. Hi award hi kumsang ni somparit kuma neitan ni in Investigating Officer hain crime ting panga investigation tho chabi khai thlangsu ka award hi semhlak ani ti in The Northeast Times tunatar lang. India Home Minister Pu Amit Shah chun COVID shipuya inthok a filim thu a Twitter handle fe thlengin zani khana pung. Boisun corona shipui kan en fia result ahung su ka shipuya inthokin ka filim ta pathin le ka sung le ku le rul tha hai damwat dinga bidit saktu hai po po ko ma lom thu ka shel ti in azika. Dr. Hai Thuron angin ina umin kalan khum shanding ani ti in na shil sabok. Pusa hi tlazing ni sang ni somni khan COVID shipui kai ti musu kania Medanta Hospital Gurugrama and Colony. Congress ke chui Rajasthan Sarkar chun in puya voice vote mangin shatna anchang. Rajasthan Law and Parliamentary Affairs Minister Santi Kumar Dariwal chun zirtopnia in pui rorel anchan hunahin Congress Sarkar ringzau ala umzi in puya suklang na dingin trust vote nei dingin aput luta. Speaker Dr. C.P. Joshi in remti in trust vote le inzom hin debate dingin darkar thumsung hun na honga. Hi hunahin sel kaltuti nga an hotu Gulab Chand Kataria in nasatakin Congress Sarkar abayleta. BJP MLA Satish Punia chun Sarkar thlangtlinga umhain thlakhat sung hotelan thoksin thona an nehi khovela avoi khatna ani ti in Congress Sarkar chu nasatakin asoisel. CM Ashok Gehlot in Inpuya Thushil na anei hunahin BJP thuitu hai Home Minister Amit Shah ngei in rolin ama sarkar the thlak tumin changan khwa sinkhom Inpuya shatna kan changna hin sel kaltu hai anghor ngengani ti in ashil. Sachin Pilot chun sel kaltu pol hai in an theyang angin sarkar na cheltu hai be sinkhom ara suk ruk chu sarkar na cheltu hai ku ma umani ti in ashil. In Khelna Hung Chanchin Thenkhat UEFA Champions League quarter-final game nina chu German club RB Leipzig le Spanish club Atletico Madrid hai in khelin Leipzig chun Atletico chu 2-1 na in semi-final an lut. Leipzig tading hin Danny le Adams hai chun goal poimo tak thunin Atletico ting chun Joao Felix in penalty shot an thok goal athun ve. Leipzig hi kumsang ni pakua club in din thar chawni in kumsom pakhat chawa upa in UCL semi-final hi an hunglo tani. Leipzig manager Julian chu kumsom thum pathum le ni som ni pakhata upa ni in UCL semi-final lut thei manager naw pangtak record asim sabok. RB Leipzig hai hin thlazing ni som paku zingdar som pahni le chenvia PSG hai le semi-final in khelanti. Brazilian winger William Borges chu Chelsea a contract amang zo hnungin free agent in kumthum sung daiding Arsenal a contract assign. William hin Chelsea a kumsari lai hun lo mangin a contract bo hnung khom Chelsea hin kum ni sung daiding contract la sign pui tum hai sin la khom alunga oi tok no lein a be sei tak kumthum sung contract sign pui theiding North London club Arsenal hi azom talemani. Manipur COVID-19 year mun Manipur Sarkarin zani zanting dar nga thuan Sudanin Manipur a COVID-19 kai musuk tapau sangli za somku parit mipui wantlang sangthum zani somli parit Central Security Personnel zaku somnga anvoi make active case sangkhat zarit somnipanga mipui wantlang sangkhat somruk pasari Central Security Personnel zasari somnga parit damfela in thlasuk tapau sang ni zathum somruk mipui wantlang sang ni za somruk parit Central Security Personnel za somku pahni recovery rate 56.21%. Ole khang hai po kha tu ta Hmar Chanchinthar ei pung thei hai chu ani ngai thatu hai hun mangin hoiro.